Tuhan, Kam kapsi nyelamatkan aku. Tuhan kap terang kegeluhanku, Ia kap singkelini aku lalit kebiaranku. Tuhan kap bentengku, maka aku gentar. Tuhan, Kam kapsi nyelamatkan aku. Sadangan pemindonku man Tuhan, sadangan surang-surangku. Meringan ibas rumah Tuhan kedeka geluku. Gunang gejapkan kini ulin Tuhan, dengan mindo gela itegu-teguna. Tuhan, Kam kapsi nyelamatkan aku. Tek aku maka ku nanami makini ulin Tuhan, ibas kegeluhan enda. Reti majana teklah man Tuhan, tetap kenukurndu arnalem laman bana. Tuhan, Kam kapsi nyelamatkan aku. Haleluya, haleluya. Iberitakan Yesus berita si Maria kini rajan surga. Ipepalem nageri nasi sakit dengan si kote. Haleluya, haleluya. Bangsa-bangsa engkau ngidah terang, enda mempedah di bataman kita ibas minggu semal si petelukan bas tahun enda. Lit skala pasien reh ngerana ia man skala dokter nina. Entabeh na ringkak dua akap jadi dokter medok. Kali nek sintabeh nina dokter enda. Nina pasien enda. Kam dokter ban si pepalu mendu pinakit. Adi kemalaman pinakit enda pemeredi batang nina dokter enda. Oh, bagayari nina pasien enda. Jadi di bata pepalam pinakit kam dokter ngalokan duit na bagai. Lau ka bagay na nina dokter enda. Adina langsung miss atau jumpa ras di bata, ya labur alih tau ya. Lalu aku keberatan, lepadang galar, gratis saja. Bapa nandai turang rasanina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Bual enda lit tempat ibas kegelapan kegeluhan si lalap enda. Ya nokohi kalak, mencurigai kalak, pendahin dua ena kurang ertinan. Engkau iturikan Nabi Yesaya, maka nina bangsa-bangsa si erdalin ibas kegelapan engkau ngidah terang. Terang enda mekap
sini katakan Nabi Yesaya, janah terang mekap Tuhan ta Yesus Kristus si enggo tedis i lebih-lebih sinterem kenca Yohanes Pridikan itengkap i penjarakan. Maka janah na ardalin-dalin ku kelewat Galilea iberitakan Yesus kini rajan surga nggondeher dengan iyah kena kala sinterem endamin gelahna raubah tobat. Kini rajan di bata indah kai kini indah. Kini rajan di bata indah mekap persadaan kerinana ibas kekelengan. Maka guna siye indah kap maka idilo Yesus ajar-ajarna ipepulungna ajar-ajarna. Adi si perdiatai kendaya lumeger bendai uga Yesus ndilo ajar-ajarna indah janah mis idilo mis kena ajar-ajarna indah lam lalas cakap. Memang gegeh pendilon Yesus indah luar biasa. La ertik narin la nuncun janah la banci itulak. Gegeh kuasa pendilon indah kap cidahkan maka Yesus indah tuhu Mesias anak di bata. Gegeh kuasa silit ibas pendilon indah mekap gegeh janah kuasa persadan si mempersadakan. Mekap sini gelari kita kuasa di bata si telu sada. Bapa, anak ras kesah si badia. Janah ibas diri Yesus jinekap. Idah kerina sinengkap ikan enda. Nelayan enda idahna sinalsal ayo di bata si natap kempa ia kerina. Janah idahna kenca enda lanai atena sitik pemin benai sinalsal enda. Maka mis ikut kena. Janah ajar-ajar pe isuruh enda mempersadakan kerina manusia si pecah si sirang perbahan persaingan doni enda. Maka dahin guna mempersadakan enda pe banci si idah alu lambang jala nina jaring enda bentarkan kulawita pepulungna ikan sini tengkapna. Persadaan umat ibas kekelengan enda kapsi mentuk si majekan kini rajaan di bata. Janah persadaan si bagenda rupana lid ibas gereja anta janah gereja anta kap persadaan enda ibas Yesus. Maka pendahin rasul ajar-ajar enda labu bagi tempa muat ikan kulubuk nalang entah pe empapulung asa terum na jelma labu si penting na ke tapir kai numpaki nampati mencokong negu-negu dengan mempergegehi kala gelah na banci ia neruskan geluh nasi tuhu janah dat nakapai dalan bagi sini engkau tetapkan di bata guna ia. Si tuhu nakal ajar-ajar enda kala si beluh pentar ibas ngelola ikan kala pentar kap enda nelayan enda sini di Tuhan guna ngaturkan terang bagi guna manusia labau empepulung manusia guna terang tapi ugakin rebahan saterang enda gelahna teridah man manusia. Turang rasenina kekelengan megati kel
iajarkan man kita maka kerinana nelayan-nelayan enda ningan rusur kalak mau tu lalit kati basi ia ninta tuhukin bagai mari sinen manjar-anjar ibenakan Yesus meritakan kini rajan di bata ku tengah-tengah kalak si rukur bagus ngende labus si mutu janah tingkat ekonomi na pe enda sangana ngenda turah erbelinna jadi labu kalak musil i Galilea bagian utara nggolit sada jay sangana turah sada sektor perekonomian ras bisnis baru mekap bisnis ikan nengkap ikan bas danau nari jana bas wilayah jan ingan Yesus meritakan kini rajan di bata melolo sina perbinaga ikan nola stan zekrina i pinggir-pinggir danau maka dungna ingan jadi sada kuta jadi sada kota sinterem jadi kadung lala kalau binaga sih melala sinukur tupung paksa siye nelayan enda makap kalak si tuhu beluh lincah berbisnis Zebedeus Bapak Jakobus ras Yohanes ia termasuk sada pebisnis ikan si hebat enda maka ada sinin pe arah perekonomian kala enda melala duit janah terpandang enda ibas masyarakat janah arkiteken si ngasuknya mereka penampat menkalap jadi di tengah-tengah pebisnis si sangana turah enda pasti melala kali jay persaingan guna dideh kalak sideban nalukan kalak sideban ibas bisnis ras ekonomi manggom siangka di persaingan enda rebahan sakala terpuk pecah-pecah sirang-sirang enda kegelapan ingan Yesus mabasinal sal janah meritakan tobat robah. Nah jadi si begi rusur kata robah enda megatal siakap bila siakap meriang robah ni enda. Situ hunakal alu kata robah enda iyahkan Yesus kita gelah namin si tatap mulihi si evaluasi ni nakin genduari cara terdahin pergeluh ta perukuran ta karena kegeluhan enda perlu sinun mulihi gelahna si dalani dalin geluh si payo maka iyahkan Yesus kita alu robah enda natap mulihi kegeluhan ya di bas lagu ni nakam kacai kegeluhan dunia stuna lah sakam beria tapi enda mesti tuhuna isina kelgelaban si idah sinalsal terang si reh ibas ayo di batanari si natap kempak kita manusia ibas diri Yesus janah masuk pekujei mari si tatap kegeluhan ta mungkin si sangana berat siakap ibas paksa enda Yesus kap sinalsal terang si mempersadakan mulihi kerina tinepa di bata si jinekin pei ibas benananari memang ersada ibas Yesus kita manusia ras kerina tinepa idoni enda i persadakan mulihi bagi kin biak tajine ibas benananari di bata mempersadakan kita ibas Kristus pagin si jadi kepala kerinana si jadi ulu kerinana subuk sini surga bagaipe silit idoni enda janah persadan enda aludem sialaukan si kejapkan ibas lakon ekaristi si badia pace bene di bata masu kamprina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.